Arigana Matas Primary School uku abeje twabashanga batangiye kushoma shayo mweza kashesh bamwe ombebezi bishomero hariho ibangera okutugambera ukabashomesa twayitegwire ikiri kumara abo kuba tukacika inshiko twakora schemes of work twakora instruction materials ningashi byo kwegisizamo byona bi ready twine kikusteganisa twetebekanisiye ikiri kumara na mnunga riya bana bakosa ko batakizira ninga bazira batakarisiye bana bayishomero ni indikete yo kuri kangu baferwa mnunga Arimbara Junior Headmaster najango n'ikirungi omuzire obutoshesha mwana izo bariye riyo kubanza. Good morning. Zira bariyoko nyinde kubasha abakina abana hatimwe nimo mukucerere nimo mukuteganisa ohereza bihangire hata abana bariye ishumiro usheme ko batwara abana baba ishumiro irizo bikagumana abana batira umukurisa batira abandi bariye ishumiro twazara madakia kabuhe uko abeje tobashanga omberasi Canon Freedom James yasima abasa kumutsa abana babo izo bariyo kubanza bashomesa byinji babana baruza kwata kandi nanisha abana bakijyayi abakijyo mukabije bije bashoma ukuba watashomera mu agency kine cyo go nsema rahanga nsema bazire abo kuturetera abana ba reportinga binji kandi bija kandi cyanshemeza bizana sente bambashashura amasimu bambashashura internet banking sente bambazitaho kandi twaza kushigenga twashanga buri muntu atrisine sente ziyataho okutiyamba gurubunga nebyimba no kurukuturatandike twatandikiraho kwegesa abashomesa abajyo mu class nimbe bw'abazire abakibicara abantu ko mbyaro kugira ngo barakusiye batandikiwe kushoma abo kubasere basene tandikiraho omashomero agari yarengo ra secondary okunayo twayikayo nimanya ngo ebire bitubyango no musente bagezeho nabo kubinde abana bareke kufera ito twatandikiraho no kushoma hari ubundi umurimo gwa tureta business nayo kushoma tubongireho na kansaro ndijo tumubode twire kansara wa kabiri okumuruza abana obizo byabo ebitwe nkaba administrators takwetaga kumanya yo kubakwata ho munda yabana bergomuka yabigamagara gabo yabigambitekateko byabo akarunja akariyo kutwa umwana umwishomero kushomesa ebye atekenuko ebye mukono na nebyo gwegesa bundi nicumu nargayo ayine cyakwaye korra wasa kwebisa tukujangu nangwa yaheze we natandike n'umusini yawana atandika kwebisa ukwekorana pocket money Ministry y'ebibogise negirango abeje basinye kubanza bona bo kuja kumuruka 2016 bikwezi kwa kabiri mwaka 2025 aba TV West ndisenyomo Gideon aho murembar